चाय शीर चाय खतर क्या जरूरत शीर चाय खतर जरूरत शीर चाय बे मे फुल ये फुल फुल बे नून तो बे गो पुवन जरूरत शुरू करो ये ओड कप नमो पानुक ओड कप पानुक नो त्रो हस बे करो काम स्टोव ऑन चमच क्या बस बनान 3 नफरन खतर सो चमच सेट त्रान या 4 नफरन खतर सेट चमच निम बे ये फुल जस्ट पीच त्रो त्रो सो वो करो ये बॉयल योता थान यह वजन ना See, dat is wat ik dat zijn. Ja, dat je raakt kan pakken, sorry, almost schappen. Patra met lauws bacon. Kijk eens aan, ik heb je schier gewoon niet aan. Je draait niet aan, was een naar je. Bij 8 kap aan je met lauws, kan een bij boilen. Kapot kap met lauws. At mas pakken nou een beetje. Almost tegen hij. Wat een dan met dan. Which you could have it, na? It's a pink back and forth cut pink. The cut it was in Haitian. The my mela was a cup banho. Bem. Petraus noon. नून गसे पानी मर्ज हिसाब त्राउन मगर मे छ यथ आसान त्रावे त्रावे होय नीच मान 1/4 कैसे छ नून कम पान खावान इथे यात ग्राखी अत मलावन ब दोद सवाई मिलना या दोद रंग दरअसल सो was thought it pink up. Kuta kinda lao. Train to na from khatra dod zuka pani actually be a cup dod. The pani to boil ges pachamoshi chai. Yitis kala chat graki, yitis kala san chatavas to badam. Suchu optional. Various khosh karan to badam travit shir chai, variant chan khosh karan. So magar mish khosh karan. The chat is be badam tre. Yat manzan. तो क्या थी वापर किन करा मे कोर ये बॉयल दूध कैसे के ये बस मलाई बनाने तो हम खतर क्या करो अगर दूध बॉयल करो पत बेहनावो ठंड करो अच्छ मलाई पेट के बेहन सोय मलाई तुलो आके दई लटी तो सो हेगो शिचा खतर यूज करे स्वच्छ मीट तो छ मलाई बना
ग्राख शीरचाय चल बंद करो बंद करो। बस चम्मच चाय। बादाम रचन त्रावस बे कठ सजावट गार्निश बादाम बीता तक कता के बचाए ये बड़जान गमत मे शीरचा खुशी करान मगर यन पे बनवत शीरचा कुस लुत्फ लग वाह।